kipa hoya tunin ISTV zanga pasin thugen khomna nani khomding hi kit jiun a topic ding in lehi the marvelous existence of God through creation silsiam tung tangte apara pasin ahi dan chi nagen khomding in ka urahi to mi ading lai sing thotam pina sim khomding wa bangja tam bang topic ahi role bible study nei khomding we chai lehi tun mi tam ta ti ading in pasin hu umman an le bang chi bang pasin I biwa bang chi bang ye chi hi thei chi te chian lo na objin le tammi sermon hi ka hing sim hi a tun in lunglut ta ina ngai khom ding wa silsiam tung tang te aparin pasin lo pina phung kheding hi wa bang chi bang pasin hi I biu chi et sanading in mi ging lo tu ten do cheng in le encounter I pasin bi na tung tang wa ki encounter cheng ikidem tu cheng ikinir tu cheng le ei pasien khu tabang hi chi thei chen ding wa le tammi sermon ke ing sim hi a tuni lai sing thom khar sim ding wa Jeremiah bung som ni le thum chang som ni le thuma English a kong ka hing sim ding a English ha ma kitchen ka sa jin le hi English Bible apat ka hing sim ding he Jeremiah 23 verse 23 I am a God who is everywhere and not in one place only. No one can hide where I cannot see him. Do you not know that I am everywhere in heaven and on earth? Jai. Ipasienu ke humun josi aum kahi valele aum pasien kahi a kamu phalo na koima mi hingte aki sel thei ding le aki phur thei ding aum ke hi chi Jeremiah bung som ni le thum chang som ni le thumin anagen hi tamin yet ayat sa khu bange chele ipasien khu thei so le musu pasien hi dan hi again kha hi to chengele jong bung li chang som ni le lina ipasien khu thuta hi a to le hagaw hi ama beten thuta le hagawa biedingu chi hi tu ni nung lam chenga dingin le prophecy ana uma bangja tami prophecy hi ka che chaile toina huna tungta a paina ma beding te khu thuta le hagawa biring mi ana suila hi chi akimu jen le prophecy ka chi kha hi to mi jen le hi tu ni ipasien khu hagaw jong hi a thuta pasien jong hi a munjo si aw ma hi a musu pasien jong hi chi again thei ki ro hi et san ding in revelation khat ve kung sim ding a revelation bungli na lam khat ve yen khom ding wa revelation bungli chang ana hi again he from the throne comes flashes of lightning rumblings and peals of thunder mang to pha padin va te to le van ging te ai lo le hi chin sil tam bi akiza hi chem amu a abana in front of the throne 7 lighted torches were burning tammi mangto phama sanga hi thau mei khom sagi te halin oma which are the seven spirit of God tamde khu pasien hagaw sagi te hi chin again hi tu nhai focus ut banu jile pasien hagaw sagi te ka genu na bunga chang gupnai chin again kit it had 7 horns and 7 eyes kisagi ane ya to le mitsagi ane hi which are the seven spirit of God that have been sent throughout the whole earth vanoi pumpi apasit hagaw ki sorkheti ahi chin le hagaw sagi te anagen ti ahi bangja hi mi hagaw sagi te again chin ai chaile Jeremiah bungsom ni thum changsom ni thuma ine nawa hi musu pasien ahi le ahi ro le thei su pasien ahi dan there is nothing hidden from his seeing glance pasien mu phalo na bang ma hi sen om ke ya bang ma hi ama mu phalo in om ke hi chi et sanarin le sagi ana jangkha pasien hagaw sagi chi ya to le mit sagi ana chi sagi ki chi cheng le completeness ai ro le abukim na abuchin na atop na et sana hi pasien adinga hi ama number khat jong hi perfection et sana hi to mi jele hagaw sagi le mit sagi chi te le bang et sa chi le pasien mu phalo lo in mi hing hi khat be ki phor thei lo hi chi again nei some number zale som thum le kona khat ve yen khom ding wa bangjin some number zale som thum le kona sam le khabugel twin an again nei chi yen khom ding wa hi changi na hi chin gen nei you know everything I do from far abon pia sim ding kai ke ya chang sagi nai chen again kidhi where could I go
aban hajin again kira where could I get hon mura ka pai ke thei de chin again nei abana chang ko chang som na yera ki de chin to the farthest east and west mun gamla pen le mun sang pen le mun thu pen na umman an le zong mang pa na haga ka ki phol thei di chi pasien haga mu pina mun zo siang pi hi chi ki thei ai pasien mu pha na lo wa mi hingi ki sial thei lo hi chi akilang ai there to convince you as a sinner mi hing tia khu ton khial hi bol khial hi khial na hi chi mun gamla pen le mun sang pen hoi mi mun lei jong pasien haga win pi hi chi again khit na hi some numbers ale som thum le ko na hi again be kit chang some again na again hey if I counted them they would be more when I awake I'm still with you examine me O God and know my mind test me and discover way nangai tu na tele mi hing tie na hingai tu na te hu sim di le sim siang lo hi chi anagena bangji a tambang pasien ina bi khawe chi tu ni lai siang thawin I pasien tung tangi apon khina dingin I pasien hu thei chen pasien hi nang le ke thei chen pasien hi I gui tang te you created every part of me you put me together in my mother's womb inu te gil sungai ki zila pan le hi I gui tang te ki siama pan le pasien na mu chen ta na thei chen ta tu mi aget na hi tu mi jelle mang pau ka tunga na ngai tu na te le nung thei chen na te khu agel di hileng lui dunga senel te sangin wana asi te sangin atam joding hi chin again nei tu mi jelle again su ki ra chang som le tum na hin khol chen len examine me achai hin khol chen ka suwa khel na o mai chi hi em cherin chang som ni li na hi chin again find out if there is any evil in me pasien sanga humbleness kingai neu ta mang pa hingen chen ka suwa khel na samle khabu anangen hi I pasien hu musure theisu pasien hi chi first characteristic pasien hi na a character hi na hat I phon thei kiru a hi abana yedingun kadai khat chu I pasien hu I na nei pasien hi dan mak bung khat chang som li na yet cheng hi pha auma ai lo le gospel te Jesus Christ le ya na len line mi tam pe na sudama na zat tuam tum nei te ai lo le lungsima ki si de kinim nei lo te Bartimaeus ke te bangi apiana parun mit to hi wang pasien silbol te pasien silsiam te tambanga alo pi line amountain bang man mu khaloi tabang mi ti ading in le hi kinim na omnon ke ya ahin la pasien hu kinim na pasien hi dan gospel te sim ching li Jesus Christ na septum to na ban akilang ki rai mi phaten dam nang to ta mi sitie ke kai tho ta silam nang ke bor ta hijin le mi hing ten Jesus Christ mer amu ai le happy na adim le lungsian na adim hi dan hi Messiah hu pasien hoina phana le pasien in na phuang tu hi dan anamu chen tawe I pasien hu in ne tu go eloin Ezekiel bung som ni na chang som le thum na khat ve ya yen khom ding o Ezekiel bung som ni chang som le thum na khat ve kung sim ni I pasien hu thei su pasien a hi chi lai un le in nei pasien a hi chi lai un le hi alung tha na khat jo nom ki hi tambang in alung tha na hu express lai sing thoi an again chang bung som ni Ezekiel bung som ni chang som le thum na but even in the desert they defied me they broke my mi hing tian a thei la a hin la mountain pasien na do dal jon le hi pasien dan pi te na juinon ki wa hin they completely profane the Sabbath I was ready to let them feel the force of my anger there in the desert and destroy them pasien lung thana hu bang chen anom je lai chi cheng le tambang hi na le happy na nei pasien silro se thei so pasien ai chi lai ni alung thana na ki mu je lai lai sing thawa tammi alung thana te khu banga prang pan de che I chi cheng le ama ton dan te le a hi na dan thu pe de ipal ke jingun pasien lung thana hu I masangwa jing a hi chi I thei ki diun apoi mo ka sa hi ton in silsiam tung tanga para pasien lo pina gen khom de hi jun silsiam lam khat ve in again silsiam tung tang lam ina lut kheding wa
amasa pen Genesis bungkhat changkhat sim ding wa hi Genesis chapter 1 verse 1 creation tung tangin silsiam tung tangin pasil lopi ana phun na ni chin gen ai. In the beginning God created the universe. The earth was formless and desolate. Achin pasienin leile awan asiam a lei khu lim le gong nei lo hi a wa jong om nai ke a ani khanin wa gi siama aina leile awan Genesis chapter 1 verse 1 aget pen khu wa om nai ke ami hingte om nai ke mole tang te lim le gong nei nai ke wa tui pi te om nai ke a wa nai lo hi jin le lim lein mel hoi na bang ma nei nai lo hi to mi jin le achin pasil leile awan asiama lei khu lim le gong nei lo hi chin le an again hi Genesis chapter 1 verse 1 tami khu the creation week tung tanga panglo hi ya first day apart 7 day tana ani sagin tana aki khol dam ni tana silsiam ti a panglo. In the beginning God created the heavens and the earth and the earth was formless ana chei Johan bungkhat na yen ki dingwa Gospel John chapter 1 verse 1 na hi inen ki diwa hi before the late masangin thu khu om ta a thu khu pasien ta oma thu khu pasien bang a hi chin le an again a hi from the very beginning changina from the very beginning the word was with God achil abula parin thu khu pasien ta khom a hi chin an again a hi I pasien khu Johan bungli chang som ni le apar ine na wa par hi pasien khu thuta hi chi jong hi inamu wa hagaw hi chi jong inamu wa tun in John chapter 1 verse 1 and 2 to Genesis chapter 1 verse 1 hi compare anabor khom le study anen khom ta le hi pasien oma leile van asiama Genesis chapter 1 verse 1 God pasien leile van asiama tui pi tunga ahagaw hi alang hi chi Genesis chapter 1 verse 1 again hi aile John chapter 1 verse 1 and 2 yet ki ching le hi pasienin verse 3 na God created everything through the word through him and for him achi thu aparin pasienin leile vantel silzo si asiamai chi again kira tami thu achi khu Jesus Christ ani jin le John chapter 1 lam khatbe ya iphen ki dingwa ithei sim nadingun changthumna through him God made all things not one things in all creation was made without him leya sil siam zo si ama para sim lo bang ma umlo hi chi an again hi abana changsom lina the word Jesus Christ through Jesus Christ who the word became a human being full of grace and truth live among us we saw his glory the glory which he received as the father's only son thu khu pasien to anoma pasien thu apan silzo si siama pasien thu ta hi a Jesus Christ thu ta hi a gaw thu ta hi a lei umen va gapta umen ai lo le chin silzo thu ta hi thu ta in pasien silzo si ana siam hi tam mi thu khu Jesus Christ hi chi an again chin hi Jesus Christ tung tang them hat gen be ut ka gen be ka ura kolosa bung khat na yen khom ding hi Colossians chapter 1 verse 15 hi jin again hi tammi Jesus Christ the word thu hu changsom lenga na hin Christ is the visible likeness of invisible God Jesus Christ who mu thailo pasien limle gong hi chi hi Colossa bungkhat changsom lenga na again hi Hebrew bungkhat na khat to yen ki dingwa Hebrew chapter 1 verse 2 khabe kum sim dinga but in these last days he has spoken to us through his son he is the one through whom God created the universe tammi athu atapa apan tun ei te tunga thu again ta nidang line pasien mi te tunga ami te tunga thu na again jing le zor nei te na janga van sorta te van sorta te na janga ai lo le nature asil sim ti apan mi hing te na hopi ai la tu ni nu nga he ninu khialama pasienin zor nei te le silsiam ti azang ke chin halloween ama tapa nge in e te tonga thu again ta chin again hi tammi atapa chi khu bange bang tabang pas tapa Jesus Christ bang tabang hi chi changthum na again
Hebrews chapter 1 verse 3 na. He reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being. Aman pasien lopi na khu tapain pasien lopi na zo si apua ama khu pa nun le khan je le pa hoi na zo si le pa hi na zo si kipula na hi chin le and again kit hi sustaining the universe with his powerful words athu lopi ta in le silsiam zo si akem chinga akoya aban sim ching le after achieving forgiveness for the sins of mankind mi hing ten khel ngai dam nai poimo wa tammi khel ngai dam na na sep na khu Jesus Christ azota in he sat down in heaven at the right hand side of God the supreme power tambang na sep na azota in van tung nung sang pena pa pasien ji lama hi atota hi chin Jesus Christ tung tang na gen chen hi unaw te tun in Jesus Christ cross ang sile Messiah hing pen ji khu not because the Jewish rejection Jewish ten Judah ten le ananul ju hi ke a anapom jiu jong hi ke ya leile avan ki siam chil mas leile avan te om masanga hi mi hing te khilna tanga khela siring ai go sa belam no chi lehi the lamb of God chi min point go sa belam no pasien belam no chi lehi min anapuai belam no chi hu ana that jelwa ki thoina na jang jelo hi duri i khelna teu ngai dam hin thening Jesus Christ hu belam no ana pangta hi Johana enun pasien belam no ana chi ai mi tam ta ten lehi Jesus Christ apan in mu hial na le thei siam lo nai na nei wa tunia i main focus chu sil siam tung tanga pra pasil lo pina gen ding hiwa a hin la Jesus Christ tung tanga pan lehi pasien in na mu then a hing omai pasien khang tam ta kum sangup virgin tun lehi tung hi biblical time kum sangup virgin ta avalta a pami kum sangup virgin eden apar Abraham tanahi kum sang ni pa ya Abraham apat Jesus Christ khang tani kum sang ni ma hi a Jesus Christ apan tun ei te hun tana kum sang ni ma avar ki tai kum sang gu virgin pasien gospel to the chi ching le pasien mi hing te ai na en sa demonstration of his love aborjing ai na mi hing te mu ding in aborjing ai la mi hing te athai chi amu thai chen ke wa athai siam thai ke wa atom na Jesus Christ van khan ton hoi thu gen a pasien Jesus Christ pasien mi na gen a ama in na hi mi hing te amun thai ding leitung ang le na ngai ta leitung van ta khan ton hoi gen ngai a leitung pa hoi na mel hoi na ala sa angai ta ai tu mi ama nge leitung ang ping a ton in sin tan hel le pasien in na le ama in na phun len au mai tunin mi zo sin cross it a Jesus Christ in na mu chen wa hi le koye appeal mangding koye gospel thu ngai lo wa thanum pilwa ki pa pilwa hin khosiele hin khoman tamta inei lai un le mi tamta in hin khoteu ina si lo tawi tunin Jesus Christ ai le gospel thu ni imu chen cheng un le koi man silsie bol ngam lo ai we would be the slave of that love in na so hi cheng le koi man silsie bol ngam no lo koi man sil hoi lo gen ngam no lo aji pen Jesus Christ pasit in no yup ta chen chi imu chen dingon ka dei ki dai na septe bung li chang som le ni yet ki dai le ama lo ngal koi man pasien in koi ma tunga hundam na na sep anak pe lo chi ai Jesus Christ in tun in vanoi pum pi hundam thein oma bang ji ama si ji mai he ke ya athu ji ke ya le yang len ji ke ya koi hina le Jesus Christ mel mu a pa pasien mel mu a ai lo le pasien in na amu thei chengin a thei siam chengin it na in convince chengin when love convince us we would no more be a slave of sin it na in tiang convince cheng it na i thei chen chengon pasien in na thei chen chengon koi man pasien hi nung sum thei lo ring ai chi lai sing thowa pana the pure gospel chi ma gospel di ta khan tan hoi di ta hu imu chen di ai chi ta rang ki ro ai tun abani pay to ring wa Psalm number 8 verse 3 to 4 khat ve inen khom ding ai silsiam te yen pan ring wa Psalm number 8 verse 3 to 4 ai chen again ai when I look at the sky which you have made and the moons and the stars which you have set in place what is man that you think of him mere man that you care for him na sil siam te ke na van tham zor te ke na sil lo pi bo te ke ching in mang pa o
ni le ha te a si te amun wa om na ding mun wa na koi te ka chengin mi hing khu bang hilom loma tam banga na ngai to a nalung sima para manghil thailawa mi hing te tung thui chana khur tai chinai Psalm number 8 verse 3 to 4 and again ai tun in sam le khabun pasien ana phat ai sam gel tuin pasien lo pi ana mu chengin le mi hing khu bang hilom loma chi ana ngai tu ai Psalm 19 verse 1 yen ki dingwa how clearly the sky reveals God's glory. How plainly it shows that He has done. Nasil siam ten ai lo le van tham zor ten hali asiten bang tanahi na lopina phun do tai na khut an nasil siam ten hi na lopina apoi ni chenin pasil lopina muding hi nature in hi apong hi chi pasil lopina nature aparin mu thei tampi ano ma hi chi lai sing thawa pana mu thei ki da hi lai sing tampi sim khom ni hi jon lei aban e pai ding wa job bung som ni le ni chang som le ni yen ki ding hi Job 22 verse 12 na khat ve yen ki ding wa silsia ma para pasil lopina the marvelous existence of God's true creation pasien oma hi ji silsia ma pana gen khen hi manun job bung som ni le ni chang som le ni na ni chin gen ki dei doesn't God live in the highest heaven and looks down on the stars even though they are high I pasien khu van tong nong sang pen oma ya ton ei ten le a si te sang sa wa tana Bible changin again hi and God looked down at the stars even though they are high tambanga sang a hi wa le pasien en su ei chi it's another thing in ngai tu na khara ni sakhat ki ma hi 8 planets oma hale asite jong oma ha asite oma planet te leitung ti oma Mercury Venus Earth Mars in le atam pi oma ni sakhat khu tunin ei mani sa hi a ei mani sakim vela planet bangzar uma hi scientifically a hi ni sa khu asia hi a the sun is also a star chi ai ni sa khu asia hi tai le vantung lama tunya simzolo asite ang nisai vantung lama simzolo asite le tunin akim velo jong planet simzolo ne ki dimai ai le planet simzolo teng ki gom kham chan asi simzolo ki gom khon jeng le galaxy asi bomb bill chi bomb loi ai lo le zote ha ma jong bomb loi chi asi bomb bill oma hi asi bomb bill te jong hi asi simzolo ki na asi simzolo te khana hin ni sakhat hi wa ni sakhat ki ma leitung planet bangsat ome chi ngai to le pasien lo pidan universe in hi ning ane ki ya galaxy simzolo million om ki ra galaxy khar a si simzolo om ki ra a si khar khu ni sakhat hi ya ni sakhat kim vela leitung hi sat ome pasien silbor te allo pi dan a hin la tabang mi hing pil na le mi hingai to nan abat phalo lain jong pasien in tabang te khu wantung nu sang pen a en su ai che aban sim be ni ai Psalm 147 verse 4 khat ve yen ding wa Psalm 147 verse 4 la hi chin again hi He has decided the number of stars and calls each one by name pasien in ha asite jong tam ma mi hing den isim zo lai on nei pasien asima he has determined he has numbered the stars and called each one by name to ne mi hing in ipil na scientist den apil na te wa jang wa asite khulwa planet te khulwa mina vo wai ai la 100% a mi hing pil nai le only 1% hi ki mu khepa nai pasien lo pi na hi 99% 99.99% hi ki mu nai lo ai hi chapang pasien lo pi na no line le pasien asite asim zo a si bom bil mi hing thei zo lo te amin ahan hi amina siam sa hi chi Psalm 147 verse 4 and again ki hi ema tradition ta jiri ma ipuipa apra ni ta san kharu chemui na ki gen khat jong hi bange chile ngeu mengin le hi lungthu hale asite asim zo wa ngewin asia sim zo wa hinan le lungthu anhon na lungthu thum te asim zo ke ki chi ai tambang ta san na no ma ai la tu na ge ru khu pasien sil siam te lo pi dan lai sing thowa pana izil kiro ai bo hi aban inen ki dewa Psalm 24 verse 1 and 2 yen ki dewa hi Psalm number som ni le li chang ni hi chen an again ki dei
The world and all that is in it belongs to the Lord. The earth and all who live in it are His. He built it on the deep waters beneath the earth and laid its foundation in the ocean depth. Pasien in leile vana siama, leijong siama, tui pi sunga leijong a foundation akoi hi chin le again ai. Mi hing ten silkhari bol uru ai le. Silkhari itun ding ai le a foundation angaya. Tami a foundation ingai na ding in le. Silkhari itun na ding a foundation angai. Pasien silkhara bola a foundation hu tui akoi ai. Tami tui khu hoya bangchin aum ki dei chai le. Job bung som ni le gup chang sagi na khat ve yen ding ai. Job bung som ni le gup na chang sagi na ni chin ge nei. God stretches the northern sky and hung the earth in empty space. Pasien van tham zol le hi universe a phena a honga mun ong sa tamna leitung jong a khang a hi che. Ithei chitwa tu ni leitung oxygen oma sila ke theya aki finding sil khara poimo a in la outer space space lama hi oxygen umna lo hi jen gravity umna lo hi jen le silte ki khai tho ji mai ki khai tho mai lai sing thoi di ma mai. God stretches the northern sky and hang the earth in empty space. Kuye tamang bor thei no mu phalo a pasien in leile lei khu akoya meilumin atom sa asunga tui pi tem sa tamang pasien lo pi na khu tu nya hi tabang pasien bi hi wa hi chi lai sing tho apana I phone khir wa hi ai le Psalm number 50 verse 10 to 11 in en kit ding wa hi. Psalm number 50 verse 10 to 11 ai chin again ai. All the animals in the forest are mine, and all the cattle on thousands of hills. All the wild birds are mine, and all the living things in the field. Tabang asil siam zao si ganta tele, singkung te hin, tung leng ba te hin, tuyam te hin, sil zao si hu pasien, kaya hi, kathai chen hi, thousands of hills am te dong, kaya hi chi pasien ne kya nahi. Gospel look te mithu te yara hile, sil khat again ah. Vana na pau phat sa loin koiman sailia sling sailia koiman vato khat jong akap ke ji ai hin na zo se pasien a hi a sil zo se pasien sim hi a sil zo se pasien ang sunga ma hi a amu phalo ke ya athai phalo ke ya to mi jin le vato khat jong vaneu no khat jong ikap khen na diun le vana pai na phat sa lo le kelo ai chi gospel ten an again ai gospel look an again ai ipasion lo pidan tabang pukim tale house tale lien tale meisteres ajil gen thei go lomi hing kam tenga pasien hoina le pasien phatna ai le pasien lo pina phun zo ding le aum ke ya ai la vana van sorta ten le bang na se moi van sor sing ten ahon pasien lo pina aphuangwa a kholwa a suiwa pasien sirsiam te wa kholwa pasien ko report pejelwa akiparan teole pasien ko asilmu te again ai hichile voluntary ten van sourcing ten pasien lopin amu che aphung jeloi them khat van tung tang them khat again ura Lucifer chi anom kira Lucifer khu lalam ka elole bien alam ka elole musician elole bukim da siam hi jen le pa le tapa kunga lopin akipiran te Lucifer amu chen ama kunga kipirin anaur khatai hi jen le ama hi Ezekiel bungsung le Isaiah bungsung isima hi le khelna ntuta a akilo pi sajin akitu pi sajin le chi ai igeru chu van sorta te jong pasin sil siam hi a amau mo mai ke wa pasien sil siam hi wa amau ten jong voluntary ten siele pha theina pasien pi a pasien lo pi na kholwa report pe jeloi tun e ten van gam itun jong le pasien lo pi na I khol du adem pi om na lai che hi I thei ding un poi mo ka sa hi aban kung simdinga Psalm 36 verse 9 Psalm number 36 verse 9 yen diwa hi Psalm number so bung som thum le gu chang ko na jin again hi You are the sources of all life, and because of your light we see the light che nang hu hin na zo siang ke patna na hi che tunin ke jong ka hinga nang jong na hinga a hing thei zo sia pasien phat sa hinga hi hin na hi and the life of the bread of life Jesus Christ ama hu hin na anai
i hin naw ki pat na hi Psalm number som thum le gup chang ko na hin nang hu hin na zo siang ki pat na hi che abana and because of your light we see the light pasien phat na le pasien lo pi na le a i na le a happy na jin tunin eten pasien mel le pasien lo pi na mu thei ki ta wai Jesus Christ I am the light of the world whoever follows me che will not stumble tonight ma va amin lam zo chengin atot kha ring akipal thei ding anin ki hem thei ki pel thei Jesus Christ imu chin chengun pasien hoi na le lo pi na imu chin chengwa ko ye zule sa boi thei ding tam banga pasien lo pi na imu chengwa ko ye pasien gen se thei ding ko ye pasien thu a chemui bol thei ding koi ma kim ki bol ngam lo ring hi pasien lo pi ai to mi jen le because of your light na lo pi na le na hoi na le na happy na dim jin happy na dim pasien nei jin na ta te ko ki phungur le mi hing te ko ki phungur jing pasien nei jin aki phung ta a tunin because of your light we see the light tabang va lo pi khu imu theule I thei chen naw jong pasien ji ai hagau siang tho si ai hagau siang tho mi hing te pil nang pi ai chi aki thei ki dai aban sim ding wa azoding ga ta scripture ni yen lai ding wa Psalm number 145 verse 15 and 17 Psalm 145 na yen ki ding wa verse 15 to 17 hichit gana hey all living things look hopefully to you and you give them food when they need it a hing thai zo se nang ko kinem ta le hopefully che kinem ta le lung lo pi ten nang ngien wa and you give them food when they need it a poi mo dung zu yun nang an na pi ai che chang som le gup nine bang chen gen ki dei you give them enough and satisfy the needs of all a bukim ta le ning ching tai na pi a poi mo dung zu yun na pi ai che tabang pasien blessing ata te ko nga gorzol na pi ul a lo pi na le a house na pi ul pasien hi a unaw te tu nin all living things look hopefully to you a hing thai zo sen pasien kung en ai gan sa te a si kon chengun pasien ri a gil ker wai le pasien lo pi na pasien sil siam te ani wai mi hing ten jong tunin a house ten jong pasien en wa a zong den jong pasien en ai lam ning khat a bottle khoma number 4 ki ka bai ji en ai lo le bange ni khani anaki pal kha ta jon le a hin hotel ruin aseta a tambang mi te jong tun e te iki da wa number 4 ni ai lo le zu kham an kham hin khoi manglo che iki da wai a hin la a hin ding jong pasien pha sa a tabang mi ten jong kinep na gil kele dang taw jong pasien en wai pasien kunga kinem ten a en wai pasien in asiam pa hi in ei te hing siam pa hi in gil kela thaya dang ta thaya happy ten pasien ape ut ape je lai chi kelang ai unaw te tu ni in igen be ur khat ka gen be ur khat chu bange jele ken nang number 4 ni te ai lo le hin khu seta amang te imo ki da mai thewai ei gam manipul jong tampi mu the no ma gam dang jong taga mei thai ai lo le ne ding kilo ai lo piang sol mi tampi o mai tabang mi te you may forsake them nananu shir khadinga bangmalon na sim khadinga pasien amaute a fir urahi pasien amaute no pasien kunga kinem ta ne no hi pasien tunin nang ke za thei ding hi pasien ti ai ain la pasien za thelo hi khai le pasien midang azang ding ai tuni in gen thei khat le taga khat le mei thai khat le ai lo le I nang wa ching le aport pai ding in orwai asum mi sum ngien sum do khud do tam pi oma again dan ka sim kia I thei sim ding ai asum nge ru hu cheng so mai zakhat angen ke wa zani angen ke wa cheng so ma nge ru ai cheng so ma koi man number 4 le jo ke dinga cheng so ma koi ma house ke dinga cheng so ma nang jong jong lo ding nai cheng so na pie jin nang jong lo ding nai ai la cheng so na pie jin min pasien lo pin amu a cheng so na pia pasien happy na na get pia pasien mi lung sen na get pia teng khating na get bele pasien lo pin a ki phong ding ai amau de house ni jong heloi number 4 le a kham thun le jo na jong heloi ai la una te tu na ge pen bange chile pasien nang jang ura hi amau de hin na hi a hin na hi wa tu ni chi bang mi te ku nga pasien hoi na phong ding te I wa hi ki da thai ding ki lo hi Mizorama khatwei
training in kava pai wa Mizoram ma training a kava pai na wa hi bang addict game ka bol wa addiction game ka bol wa to na number 4 addict tampiang pa ya zu addict tampiang pa ya hi chu bang amma personal ta a ha san naw nei kham na theya na ki chim na ki mol mi tampi hing lut khom hi game lut wa para junior oma lut wa para number 4 kham sang lut oma lam zot helo tampi mai ai le tambang mi te khu ni khat ni ning pai zo in le pasal khat ai thenon ke ya chining serious ta anat nai aki thing ta ham thenon ke ya achil phone te ka ya ki da hoi ta no mai ata sai thamai long ki da hoi tai ka ki da ma ke jong thamin ka panga to ne ata sa me ding pen a keng lam me ding pen ni deal khat kala a keng ma deal ka pha deal tu nga parin direct contact ka bol ngap ke ka khut to ata sa su kha me ding hi ka ut ke bang je chile ka ki dai ai le pun tu nga pan ka me speaker pan tami addict number 4 addict pai achil phone kai pen ama khurang not a khut ta not in pun a sie pan in le kalung sim ping sai bang je chile ken ka ki da ken ka tham ngam lo ken ka zap ngam lo ka happy ngam i na ta ka bolo pen hi pasien mas nga simo ka kita nei ken tamanga ka ki da pare ken tambanga kamu sit pen Jesus Christ asim ngam na lai chi le kalung sima hopi na ka tangai hopi na ka za direct in ka room ka pa ya diary book ka lakhi diary book hi ka gel lu dai tabang hopi na har ka tangai ona te tun in nang na ki da pen nang bang marwana sim ben jong Jesus Christ na siamura pasien na siamura hi chi i theidon poimo ka sai tabang mi jan pasien mel hoina amuna dingun pasien nang le kein jang urai nang le kein za unai tunia nang le kein isep luare pasien mi dang jang ding ai may God's glory be revealed through you ke ya pat nang apat pasien lo pina ki phung he chi iki chiang na kharu jang ki dai tunin pasien lo pina asil siama parin tampi Bible china sim khita wa hi tabang te aparin le tunin ipasien khu bang chi bange chi ta san na thai nei ding wa thei chen lo ta sang in tuni thei chen ta ding wa hi mi ten bang chi bang pasien nei pasien na biang chi chung le 1 2 3 in 1 minute 2 minute again he thei ki man na le jong ilung simwa ka pasien bie khu tabang a hi chi ta san na det ta nei ding in le hi iki chi lo hi pasien in tan chi wa ding in hingol ro sa ta hen ka hun ta na zonin paingi